بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu tosana salamu juu hanyu garhali manzo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arnike umri mle na maisha mema na mdungano kama benzo. Watukufu gamjwandisa video ya hangu kwa kalima hangu harmamada nzima basi na demada ya husu umsihokomori wa bashar ahandani dokayaze ndaboza kahamboka ya bashari hapo utwara mu Dar es Salaam wakumurile wazono butasikezo ndabo bashari hapashia hamaraiya kajabotwa hapasha normal fanyaze formalite zahe hapashia jaranya upashio ndio handani isabili do jaribanu liembabi ulawananeze ndabo zambo au harmoze rezo yo haki haina mndu yafanye hizo yaelewa yaeleze shado wanza nijue ibeze ndabo mimi na mbao ndazi doka bashari kaja kufanya siasa harmoze rezo bashari yesi mtangazaji hakai yaoma kalma maili ajokaurenga tsanganywa banu ka politicien journaliste zirongo hizo zisirongoza hena bashari yetu ndo siasa bashari kaja kahamba siasa kaja kufanya siasa mimi aba sainu ngarisha unogozi njizambao itongezao reduce bashari hawasul komori imahakama ya mushilia habewa o prison haukaya hafungwa hasabu wizi na nongoza yazibitarmwe yazibisa wandu yakashtakiwa yakautawa yatawa rangu muda huo hata leo ya sukarmenti ondra sharia haina mnungujo hambeza hahe fikira za hahe na banu mimi manankora ndongoza sharia ndo kaya ondo sharia ono hudari haina mdo sangale article humfai hayamba lahamba wala kaja kana haki hayam ndo jamba kabarazo ngo ya article rumo ile haki donc c'est long abonge minsunja ndongoza sharia hata hakam jo kaya haina mdo haina taratibu ya haina za article za zawira ya jaji dafie shanga bono mbili za mbao ngabo rambao ka bashari harengwa hekartasi ya tola 2021 mfikiri wala 2022 yakautaha ni mahakama leo haparsiwa ngabo mbao bashari harengwa baka ulapiza hakafanya siasa ya mbestokiri harengwa zinongo mbilizo gazambishi hao ngabo ni mahakama wahamba ngabo hiyo activist ambao shikano ndarangalie inu activist ambao inu ngarambao ndrabo bashari kajakao hamba zito henda bashari kajakama zito henda bashari hakawa aktiviwani wandu ikazano ndrabo epasheo yote siasa mimi hataba sainu ngamambo yote siasa karanajo hambakaya bashari hakafanya siasa karanajo ukalifie kabashari wa prisonnier politique izo ndabo sena ndabo izo ndabo panu wananyasir shindana au harmazerezo haina wakati miuza mbabana ka haina mdungene fursa ni haki ya uwania uwe mdu mwanzao yu haki sha na rambe siasa
abonga nyinyi mwambao leo na suhamba zinde za mrenga mfano na rambe za mrenga nizo kaudo hamba na tolenga burdo hamba mfano ilimke makini ilim muhonda nongoza hamba shehe esko vrema bokiki batisha leo kwa urongoa tena tijibiwa halisi wakaleonga wedaika leo kutarma yezi kartinanti leo kutarma yezi daula ketinjema leo kutarma yezi ukana siza daula ikanjema huroha ketinjema mashallah 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 muallim tiki ngajala kwa urongo hamba kayazengo bashara kahamba kamja kaujibiwa nizo kamja jibiwa nizo kamja na makoti yes alalkabanu ila siasa au siasa ila siasa nane kamdunda mi hamdu hamanda mi ngambo ngo jazila yoti siasa mushele donc mimi ntukubaluka haka urengo abangu de wazali wa wenji walo moroni wa de wazali walo faransa banu wa de wazali ngo wenji jana tuzisi wa shen libro tamba ntu amini ukandizo ngam aminu kaya gasina muda banu gutsakwa akautohana makama zaidi ya mahabanu hatawa ikalo haparsema kama mrenge nsona tabula yabunjamba yati hukumu la kisharia sina hamba harengwando horengwa nayo tunugudan husu zunguzo mahkama misimra sharia tafanya utale shaituna kananja bebanu watukufu narkira dhirike wandu ani ranzale hamnya zimgu mrambi mwanya nyakaizo kazarendo rahe ajale janjia bumwanzu mwambe kaya harengwa baka ode wandu imana matsumwambia ka abomzezo kazambwa wallahi alazim ima opoza hata wanu leo wajuha wamunga mwanya wakamba ka mnola katufanya siasa lasi hili sisi rongo wao mimi nja paroba bashari haki mimi nja paroba jao wani wanunga mro watojewa jima na hawa jiwa humu shata wao ni parawa nambia god wao ni para baraza ngo bashara mbo zida vrema ilati haki ilati siasa ilati langu menyemba na hatu yawe kanda ila eja naje mbao zilati nje malongo kaya zonjema shaminga muamerika kwa jarengwa hasibabu ngudo yo mtu zondabo ngaja ndia basa mahakama ya sambe chasonga wa mtsaha chasonga wa mlenga ni namna muhamisiu shati jabanu hamada na ishamba ukabadonga mavuka ani na meukaya bandi sanda abu harume de bayuna ngomadodi ni mwambe duka ya mbinde jeze rija na torambia ya avoka ya mrenga Dar es Salaam izo ndabo rija na toheya ya meukaya terenge mdupara mdu fulani wede avoka na mrenga na avoka huo hajo kana haki yardia mdungera ngu Dar es Salaam au Samoroni abungujo mdunga yo garjo mjua shabo nzwa baye wakomori na rija mongoni mo wandu boko ngena wandu ndai wakomilwa tizamba kabanu wandu mwambiani ukayanga wandu maopoza wasaidia bashari ya tsafa gapatuz amini wa feraha ujasisi wasanga amini ungarzi jwao bashari kamba hakawalenga bakawala piza wandu wala piza maopoza na ndo serikali bahi ema opoza wandu wakau hafili hazaidi hata wakautoa nimero yahe simwambianu kabanu mtishangaye sishanga mndu azamba mtishangaye babanu ngabo mabahabako wa siasa walo moroni maopoza ngabo walo hunu ngabo hizi telefoni pia zifokali jusazi hisa zilengo ajulo ngabo wandu wadoisha bashari bwana pizao balanganzwa bezi watsaimba ujama dona asujuja hola pizza wandu aezi wampara wahundu banongo wamba bongo msena baba la bashari hala pizao la bongo nguro maudo jela piziwa
Uno hizo pia ngamjozi shia ngamjozi jua tobeza mjawara bashari ngondo ulawa bashari ngondo jaba besezo nizo nyinyi mwanzao bashari kana hulawa bashari ujo hukumla hesha mrenga ujo fungwa hauyapuliwa funga puliwa banu ani mimi sintamisha utida ona jana hamada sia wandu walo tile activisti shade ma leader politique wala dhimore funde malezi orabeka zilazo hamwa nakazangwa yuzo mimi ndezintambisha hamusnadi ndokara baraka dokaya ho ilazimu warambie uka nakazangwa kikiti mwishambo kaya yuzo kahamba kaja karazi kaja jibwanizo bwanzo wambeka harengwa hazila zibana nombo kuja jibwanizo na uondo mumbise na nombo kaya kuja jibwanizo zirongo kahamba ka latsinjema abono mraza mba utonjema zofunga mndu sha mwana nyasi kikingo juono kabashari kajarengwa baraka odea zali kajarengwa baraka odea zali wazijuo nyinyi wanyinga nyiho dejaga mwini baraka odea zali kadonga wewe mudi azali kadonga yewe na mtore kama fungo hindi to na mkira zilifanya siasa haumuirenti litafautishe siasa ni mahakama na litafautishe siasa ni mahakama ndo kababu na litafautishe siasa ni mahakama jeba ndori hadaya mwana babinya anya na ushi ina mnujufanya nai harumenti siasa mawala ngo siasa bahari mdu ndani bahari la mdu ndani na bano wema ndo ufundana ndo kana baraka wema ndo ufundana mimi mrati nanze emnojo hima hata surona jali abengunwaniyo wodi adiwa hangu muone unafiki wajiri Arshimeda fungwa hata kuja wana opoza juha juzi hafungula juhaja za magarani pia wende wela ulama unafiki mnula unafiki mnujuna bia jonu vukisha basa changu himu hata ni hundone ajali ngaju ya magunwa niyo wamba unafiki na reto unafiki wala wananyasi besengi kaja kwa waju wakaya haishilone mahakama wajamba wakaja uniha sha aende hadengwa aeroport ndo mahakama haishiliwa habewa oda hajungu lindo toskoju kwa hukumlwa na kama Mwenyezi Mungu hukumlwa haraka shazukana mjamsa parenyi na mfanjau na muwe na menye yani hiyo hunde faida hindi abonge watukufu siswa saya rando ambaha ni lapizi wakadozi kado simba hasimba sija lapizi wani fahari ndo sikado yani kado zuka zidori la za hashidi azalade zulani wenji wamde yao waona dompara wano Faransa wan madhamana wa siasa gono wajulwa unusihanyu majua shamda zao mtojo mfanye dogo hizo tunajole ngabashari sulukari hamba nyinyi mwambari ferangu hayo ngasinamu shabashari ngujenda jibwe mahakama Mwenyezi ajalia msamjue shampara na mkemakini ndakana baraka mbeti upatufu akamjo wono wajuhamu wano na domika wenje mdotu na mdoishi abauda domi mpara umbe shemna reali neze information na ndabo ndabe jau hamba jau leo wanja harara wanja wadanganyi hakajwa ngambao hano bashari ndo ulawa bashari ndo jau bashari ndo fanya nguloza barinti kana hulawa akamjodo kana hulawa hukumlwa kanga opulwa ngujo puliwa kanga ofungwa ngujo fungwa kanga mndu ya mdeya
namba kawa nikadandabo ndo muzise mana nikadandabo we ukiri ngejo kira basaba jwe wandu ya wadeya hawe wakadandabo namba kangarandoro jobe mdo nikadandabo ujozo ukiri mwesheleye akabano kati muhamba kakarkatsa ngarongo wao na rujwezo rambao mrake surinizo ambao ba ngabo wakati mnungu uzisiwa enongo fulani wa zamba atsabali kema ntuhamba mndu uo doko amumhifadhi mtu jamu mrihitwa nini wanyi kamjo mrihitwa bas shenga sinzenju katamba shamjom buskule honu mtabisha sajom vumwa na bemru fulani wendo para mdu fulani wambanga bashari jao wendo afanjao wendo hizo pia zamba bana sha amumhifadhi na hiyo haki yangu ni mhifadhi haki yangu ya wewe samjo uvyo ngamjoma bala ko ani abasani nga wambo zlandabo ke samjo humjua akarazi mangujojulwa kale ekasida zanja mvungwa shanga mraju ujuzama ngamraju ujuzama mimi tishinditi dada nja mvungwa shala kuli hali kayamru mrajina hamjua kujumwamba sana gosa turajo humjua kujumvumbua shamimi hekima hangu sina ujua humta armatengo na mnainu tujesika njalahe yende hekima hangu abonge jaramila lebanu kaya ila tisiasa na rentize nongo zonti pia rambe harengwa ba hakaula pisa wanu na tunate zabira na rentize kartasi wi na rambe harengwa ba hakaula pisa wanu hakazanu ndabo waramkazi ndabo hata hwena jelezi yezira nongo za kama bala ila siasa badinga mjua siasa nchashi badinga ani badi mwelewa siasa namna ndabo ila kayangwa siasa sina ujabanu bahara mwana mna fahari jendenge mdada fahari ni mlaze na njidi ni atina ujua hiyo si siasa na banu tishi ya benjai hazamba leo baninga bondabo haukafahari nga Faransa bana ye mera waheba mbao ya mwana mwikoni haja Faransa banu hatembezwe Faransa banu kuja mvumbu wa kujazamba kange bana kujazamba na bongo kazwe mato uone madhamana ndo jina wa mijimindu wajiwaja hunu uje watu zadabu warendinai shemera marse mwikoni waheba mbao ya mwani mwana mwikoni akakonseye wa rais azali raka plasa jabadiliwa hajabanu hakapari yabo ende marsai hazunguse mijinu yehomba hindi humvumbua kwamba na mjori mtahe kujazamba hakaula denduza ho hudaza na denduza ho hudaza hakabanu hatembezwe mijinu bismillah hata harejei moroni kuja heya wazamba kuja bana mjebanga bokose ya president jabanu kuja zamba kiyabo ngabuna fiki dukaya benjai hazamba leo ukaya ulana roho ulanjie basi ulana roho ulanjie ndio msogo wana ban basi shantswani rangosi kurilone bwana inu mwambawe harinu bwana siasa ndio ishafikira za hanyu ndio unapoza matwe hanyu ndio na mafaida mjuke balayeti shado tukaya msogo ya banu harmazibi na tovodabu hariyo siasa hena mrujo ujo kufar maje ni bwa hanyu lafu jihadi lafu jihadi ngawe ya rohenda we raisi haunona afariki pale lafu jihadi hawe raisi wala ngartaho zombora fanjau alizone zeno doka muhimu hanyu mwangamize si muite mndo bas tukaina mnu de azali abo mnu fanya jihadi hiyo ayanda hivi esho shamtu hadi samtu menda ya hamba gon dava donc rihatuka ya mkomori hatukaya haina zamana wa hiensi ngalazimu yake mruti hindu ya lapiziwa ya mwaye bwizi haina laana kaziwa bahari hango zamana na todaza yosudo mwendo
hakantu wana usubuti mlo nuo ikema duka na subuti zam izo mbauzi rudo zamba maudu kaenge Mwenyezi Mungu jana msiparo ani wandu mwazumania wasiparo hunda dhamana ka umwendo huu mnarapona shari msiparo hunda dhamana tizamba jana mimi sinofanya zimdo juu ngoni mwa usiku wakajosho la hondo hazi mdo juu na ngazi ngome baizo ngo Abdalago ambensu hiyo ndabo ndruvu minja karmo ya josho kanya ndakana na hondo wakati na henda shanga ile josho kalifanywa tulifanywa Abdalago era doyahe la Baraka FM hambaze kufuramba mwini yapo mwini jau harange wana mararu ngejera ngufanja ani ndabo nduvu hauntu jawa minja kaiho umwe shamsu amini kama Baraka hadoza zinongo hizo harange mwini nyaraundu hawatsanganya harange wanawashe onashwa wandu hawavumwe bazinabo ndo bini hawaraona ndio warawa yote siasa umundu wodungu ngwendao ndabo yirendo hariyo siasa kabati mda paroja banu yamando bihadhul mali wala fanjao yensinge ndawna yeze pareka totilo banu ma ya yani raja banu ramjibu akaizo haki la muzamba izorto kubali domjio mozungoni zozo ko sisi kana kubali kai ukayo siasa ndo kana Baraka kana kubali halafana mtodaza ko raisi nizomana so dezilo yuti yu article nda hivi haramo sharia shaatu mbonyo nyondo sharia hiyo ayandai hivi haramo Qur'ani burlu Islam ani banda ngamanza ukiharengwa hazila ya kahamba za siasa mbahar zila za siasa ila siasa ndo kana Baraka ila siasa tukabonge ngabo wandu wafanya usambla ukabala watambiha wallahi lazima abo suri ngamdo ujwa direct wanda na ma procureur wandu ma opposant abo ma opposant she wanda na ma procureur wada bahiwa wapara bomze ngamjo karna ujwa hamba kaya mfanya ndo chare nendo bya haja shawara jarmeze telefoni zao ngo hulangu ambao kaya woja uongo dhulumiwa jana wapara madhamana wa mahakama kaga bashari kajaja yaboyo nongo nziro alisabo vraiment sikara ndo uzamba kaje ngara lazima ufanye magari mwani yao shau kweli naje bala katika kufanya siasa idha kuntum fi shay'in fakun fi namla muhimu ambeze kweli zaanyu shamsijari mweze media harmaze Facebook zenu mkabala ngamu mdafeu na banga mwana lao mpara mahakama mwambaka ikakajaja kwa ngamjo pwasheo kwa mahakama wanunda wanzani wao wana ikakajaja kwa ngamjo pwasheo shakarana ujwa kikarimania wana na bona mrihifadhi kamari mparani henye izo kalizo ndo kana Baraka kamratiba vanu zambando kanganya harama nongo na mkaharamu hizo ngamanzawe yeza ngambaki hiho na mdenzo odorongo kano mbili na mdenzi baurisa ulime wa opoza na barango ngodo faria serikali ngofanya sambla ukama bala ngwanzo ngotambi ho basharia haja no bala kupara ngoferesho ndo makama mfanya ndo ya haja bamjuka mporona yibu ngodo wanango obligé na mena mnaila monsieur le procureur voilà mbe ko ngaba mdudu ja babuse engo jo ko fanya conference sandai ya ramadan ngo hizo tuko yabo uhadazi na bakabanga ngarashina na unamba ko banu wanu walonda sibutasi wojioni watu ndasi wasubuhi wakendasi wallahi kana ngbo hata mandabo yapo wallahi kana ngbo hata mandabo yapo wallahi kana ngbo hata mandabo yapo namsadifikiria wani
tipara mdu hakimu leo sema kawala washezereza bakuishia walandu fulani walangu ambao wala purka muflesha wala hata waripara baka yarfanya hata aje takabo sisi ndo mada sikartuelewa yartuelewa abungu jesha wando wongo ndardanganye de manamba ai ina mketsi yabo na mtu jangalia wanyi za bahni zongo za anyu to waswili yo zito wondo zifokaliza hanyu mhadisa wa grupu yani ngasparswa uje ngazruha uje tukiyabo ndokana baraka nakiraza kamnalize kweli akamkomori handa sibe nakahula wala kweli wala jao na sawa la wamba ajare ngwa wasangu be wabo wala jao hizo ndabo wala jao wao wanafiki wala enye hapa nuo harengwa katudisa abo trafungwa abo ataka katu atabalo macho mchukorongo director barumavio enye donc mimi njarohanya na menongozi nji mambo Mwenyezi Mungu ihukuma ibire ile lazima wamdawie zindu za hao waparisiwa ayo waziparise mambo Mwenyezi Mungu bado mambo Mwenyezi Mungu sha amrinza ambe ntukubali kaharengwa bahari akabla piza wandu wahantu la piza hali no kajarengwa kubali ukaya akautahwa aparisiwa ondoa juziwa wi amrino melika wi hakautahwa izo kwele mahakama akahumtaha akaudoshi shanje mahalani yamlokalize ngefaransa banu heli mwambao ambassadeur jindo bingamdujo hamedu kanda mwambe shi yamlokalize ngefaransa banu hakatama kabala kaude ya randu waezi randu watu haezi ilia tanta wanda nemba hindu nawo izonyo tipia mkauzi sheze vokali nga mziju wao mzishia mcharti mwelewe mzishia rishia communique wana wadembe haki ya hao atahe mwana nyao ya hukumlwa haki karane na hizi hukumlwa haki hao wazambe ono shanga bonongo shele babanu ani baneze mikrozinu ani zombozinu zorelesa kamna kazwa mikuru hambarongo mjwa marongo bala hauna maila betizi wananyasi mashababi homja dembeni mtikubali zerezo zinu zimrelesani hakwaje kwa urongoa walohunu walofarata rongoao na mseuziwani na mwatahe na mfanjao waongoa hunu wakanti iyo haki ya hanu mtahe mahakama ya vire haraka wandoa jueza jiri hindi iyo haki ya hanu sha mtikubali mrelesiwa niondo kanti ula ya banu wadumu hadani kama nezo ngozinu kamra kanti banu mrudi wazanongo zinji mdu hamba haina nzao surtu mratu zimetrize hata juka utimizi ya elewe kabala abana mnanongo fulani namba 9 amna nongo fulani nazibita 9 ani mrutimizi ngemra kanta jifikiria yasima shababi anungo na ndamu mbiti
yukiri wakawandu apusa na fanjao shika jalisa ijiri yena hadi ya shikumuri hatu berengo mzima tamola tina mula mdu fulani abusa yo jalisa ijiri ula hutresho nga kaenda fanjao kana ka utaha tena tizama ndo yo haki ya hanyo mtahe imwanyanya hukumu haki yo haki ya hanyo shamtukubali wananyasi wahumjwa debeni mashababi mtikubali mdelesi wa harma violence mtikubali izo sana ngashikwe mwa mtikubali mdelesi wa harma violence mtikubali nya haki mpare mahakama ya haraka kanya haki ndo ajue za mdenga hindi nyinga nya haki hiyo haki hanya shamtikubali mdelesi wa harma violence mdasikubali haimsama bahana mbatake procureur hambajao maudu procureur haunwa na njalinzi yani jamba balaga mndu fulani menace ambaye ikajao sana ngashikwe mwa tukufu anama mjundo maswani mlo harmu mjwa demeni hizo wasfia mimi na bao kainadi kwa yote ndizo mdurongowa yarongowe yimdulenda lale katwezjiriu wajirinongo hula abalarma video fulani wakamoto fulani hamanongo fulani natahawuranti nula tunongo zijuwao yudi maana namboka ya haki mtaheze haki za mwananyani shamtikubali mdale siwa mtikubali mdale siwa mtikubali wandu akafaransa banu wado ambare bana ila siasa wado mtine mna reali no ambezu anzao no anapeza wandu wao amdo johe yabanu wabe abona ngada muna mwelezo ni mafanjao na msaola izo wasani sozamba idimana ko mimi ngamusioni wawasuya njama ngamjuelewa jujuzu bakenusia hanu wa hewa lapize yuafera hao ruhusa hao tsamana nao yo wasomina biao ni mashababi wa dembeni mashababi wa uziwani yote habari za husu dembeni au uziwani zilongoza mahakama ngaone mwananyanyi ila hakim tahim juesha mrenga yu haki ya hanyu yu haki mwambie mwananyasi na hukumu haraka yu haki ya hanyu shamdati kubali hararesiwa hanjari mwamenasi hamabalangu shakazo mdu wajoja wajirinongozi unajina baba hanu mdu hadhani wardi ofan araja baka wala tindaye narke makini ba eze mikrozinu kamda hakaziziwa wakati mdu manongozi inji ngemda raja kanza fikiri kabala turongo nai bala tsamba nai mundu wasu mimi na bao mimi nimka huishia wananyasa mjadembeni namna mijata korondwa mijitsi hindu namna kaupuno hantiwa kada parodia banu na mbadembeni akardo kamjapuwa mndu ajala piza mji kamjapuwa mndu ratsimaliza kidembeni ebana nambo hidulo hinda mwamba abolo wandu ambao harengwa bahakaudeya sami mtu aminikazo nje sungarengwa mimi mtu aminikana lisha sungarengwa ke karta sey tolwa raheja lisode ya kumtsaha mfunge ira haka janito deya sha mimi ngamwabo ngamusio aka mimi tukubali kama mfanyo siasa shanja kubalika siasa roja nijibu mdu ya ndeya njakubali hiyo njakubalika siasa roja nilapize familia mdu ya ndeya njakubali hizo siasa do hangalie zendao netohenda siasa do yishilio wanu waremao hezi ani wambao ze kweli ze bizjiri u iliri nshinde ni parwalo hula na beka banjao harija wana mtunde jao nenda mbao siasa ndo kama mnameze programu zahe maudu kahunduezi nenda mbao siasa yudi kwa mbao siasa ama ngenge mimi amda jesu enge itoka harengwa baka udia wandu yukaja rengo ha siasa vanu armeshari ya shakomori
majuristi kwa nao mwambiani wa mloda nyao ize symbol za daula zokazi dharaulwa bahimongo ni mweze symbol za daula demu wa daula bahika itoka harengwa bahadi ya raisi yo utosha ike yonongoza kala mware jesiwa hakaya izo zanzi wa noir sur blanc harme sharia mshinzi misimu na sharia ize symbol za daula mongo ni mwizo demu wa daula de mipaka abo drapo le jimula taifa ni mhuwa daula izo de symbol za daula leo yinu raisi ya symbol ya henti hatu yedo raisi azali eka mwamba harengwa baka ode raisi ne mhazie yabo mwamba ka harengwa kisharia eka mbwe wana jobu hauna sharia wani wama Idrisi ubwewa shana mwangalia haruma symbol za daula homdula peze mwa daula genio na zifungo she sharia shamba noir sur blanc arme constitution ya 2018 ekale wenu mjenga mli confirme yao mrambia ukaya bashari harengwa bakaudi ya raisi na mwangalia sharia mshindi shabahindi ulawana neze symbol za daula emndu wanza tandi yenzima abo hukuma hindi tokiabo tsikanan nirejeli ngona kaba nyeni ngamsoma baharengwa bure ardinga bakaharengwa bahadia haribala hakaudi ya hadia president mnumshahe hadia famia raisi hadia jao sharia mshindi shamba hindi sina usoma sharia banu shabu mparoni nyeni wa magabu mwani yao mambe badinga mlegitimeo ngam ani msam mwambia kumruka bashari harengwa haki hauke sharia mshindi shahatu shihifadhi za symboli za daula lazima zihifadhiwa mrati ziteze mongoni mwizo demu wa daula mongoni mwizo demu wa daula mwe daula mwe symboli donc tunamsoma ni sharia mbrana tunaangalia ta sharia ya 2018 yaangalie wae ya tunde yaangalie ndio kana baraka ngamjouona donc yabo lokaya rambe sisi zishangiriao ezi ratuka amini kabashari harengwa hasibabu na zinuanu ambao kariha hadeya tu amini shaikanga ambao harengwa bahadi ya raisi ene mwangalie sharia shamba hindi mwana mwangalie akabo ngamjom legitime ula mrengo hahe mwabaga mure mao ngambo harengwa kajarengwa hasharia ina mwangalie sharia shamba hindi tukabokar na ushinda na tahale na mtorejei mwangalie sharia mshindi shamba hindi husuni mwa yemwa he daula shamba hindi yabo kama ne mparsa article yo ngamjore je yabo sharia lo kajarilo woni ishoni sharia lo baja namtuamini sainu inurshinda nao gono inurshinda nao hiyo bana kanda mimi relelewane gono donc nyinyi ngamtongo hamba ndongo basi mwambabala kajadunga sharia shabala tena ila uyo ngenyi kawa ababuko elikade raisi hapo raisi sheo hambaja au lazima ya tsahwa lazima tsah donc izwango tsindami
sambo tsindami izo yambo tsindami na mtahe sharia mshinzi mshisome mwanisana ngoma donata mwaswili mwanwa symbol za daula mwangalie donc avonge jakandan kemle sho muhimu duo sina ushinda ni shelo baba hanu shaka mjuza angalia pesa mwangalie ilimuone ka yemru ya dharau ya toza imwahe daula hukuma hindi humdu hindi akanyinga mazombe kaya bala hana ngaba ka humde ya bismillah na tunde shada shamba hindi na tunde angalie oi bebe no na tunde angalie avongeza ukamle amjo mlahani banu mabenu kaya mimi ameni nsukubalika hada ngaba kaodea raisi sheka akahumdea de manarengwa ngono abwajo zabani ya rengwa hayechi ikaharengwa haizo yabo kairi babu ngajore ngona wasaya shami amerikazo juzo arengwa hizo ngajanlia mahakama sa yaonisa ishasonga wa mfungao ngono yabo isaini ka hakika ya kajarengwa sabundizo shenge hakarengwa sabundizo yabo tena hatandia harwari ya sharia lazima mahakama mtahe. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jazakumullahu khair.